Ahoj, snežienky. Hlavný raketový inžinier SpaceX pred 8 rokmi odprezentoval dizajn najväčšej rakety v histórii, ktorou chce trvalo osídliť Mars. Lebo chce celú planétu sám pre seba. Jej vývoj prešiel veľkými zmenami. Výmena materiálu z karbonu na nerez, väčšie, chrumkavejšie krídielka, zjednodušenie motorov, dizajn veľkovýroby, vrátane nápadu, ktorý nebude nikdy fungovať. Raketa pristane. Alebo že jej netreba nohy, lebo ju chytí väža, z ktorej štartovala. I started SpaceX because an extremely important goal is becoming a spacefaring civilization, ultimately becoming a multiplanetary species. How dare you! Médiám sa ho nepodarilo zastaviť. Len nainštalovať dojem, že aj keď možno postavil veľké veci, je to debil. A nemal by si ho počúvať. Čo je horšie, ako dať falošnú nádej slepým? And we're hoping later this year to do our first device implant for human enabling someone who is completely blind to see. Je len otázkou času, kedy napadne Poľsko. Zo Starship bude možné pozbierať staré satelity a bordel na orbite. Niečo, čo v budúcnosti možno budú musieť urobiť. To mi nejak nesedí. Veď to tam zasypal 7,000 satelitov. Hej, k tomu len toľko, že Zem je od niečo väčšia ako lopta. Čo zabraní pozdvihnutie zaostalých krajín lepšie ako posielanie ryže? Internet. Všetko poznanie ľudstva na dotyk prsta. Takže porno. Na snímkach veľkovýroby 15 000 jednotiek Starlinku denne môžeš vidieť premotivovaných ľudí, ktorí chcú čo najviac znečistiť vesmír. No samozrejme, že keď teraz točí o autonómii v júni a o desiatkách až stovkách miliónov robotov ročne koncom dekády, môžeme to zhodiť zo stola, odpľuvnúť si a poškrabať sa za vaj. V tú dobu kritikov živil výsmech dlhšie ako obvykle a otázky divákov na konci boli tak tupé, že ich SpaceX odstrihlo z videa. Very nice to meet you. My name is Aldo. And 3 weeks ago, I was at Burning Man in the Nevada desert, right? And it felt like I was in Mars. It was a dusty storm, and it was really cold at night, and there was no water. But there was one problem at Burning Man. With a population of only 75,000, there was a lot of shit. And there was no water to take it into the rivers, which is kind of what we do today in our current sanitation system. So I was like, is this what Mars is going to be like? Just a dusty, waterless shitstorm? All right, so any questions that I can answer? Hi, Elon. Yeah, I know this is probably the moment humans will look back on when we land on Mars, and it's a pivotal day for the future of humanity. So I was just wondering, what's the most unusual thing you have ever put up your ass? Space questions only. Yeah, but like a stapler or a hamster or... Great, space questions, this is the IAC, so we're space questions only. Elon, yeah, the refilling method is really revolutionary, and that's a great idea for the Mars transit. And do you think that last scene in Inception implied that they were still all in a dream, or maybe it was kind of? All right, next question. Oh, alright, yeah. My mate Andre knows fuck all about space, but he wanted to know if he could come up to the stage and you could maybe sign his butt and we could put it up on my blog. It's epic. Yeah, so I think people are a bit confused about this. -art.world. Thank you for coming. Thank you for listening. All right. Last question.